Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba w'umugisha kuri mwego mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho kuri imbonesha imwe rudende. Mu by'ukuri reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba wa tariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ariko nyamuneka abatega amatwi bazi ururimi rw'ikirundi nyamuneka mutubwire ngo uku kwezi kwa 12 bakwita ngo iki, natwe gake gake tugenda tumenya ururimi rw'ikirundi nyamuneka. Rero reka tuze tubabwire ibigezweho by'umwihariko turakubitira hara muri CNDD-FDD ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rurageretse hagati ya nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwo bita Denise Nkurunziza. Uyu nguyu bivuga yuko ari umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bivuga yuko nyamuneka uyu nguyu ari umwe mu bakomeje kugenda bashishikariza abaturage b'abarundi kwirara mu mihanda kugira ngo bakore mandamano cyangwa se bakore imyigaragambyo, by'umwihariko kugira ngo bamagane bimwe mu bikomeze kugenda bikorwa n'iri shyaka rya CNDD-FDD. Ubu abadede barashinzwa byinshi nyamuneka, birimo igiturire, birimo kunyegeza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse aho bivugwa yuko uyu nguyu Denise Nkurunziza bishobora kuba ashobora kuza no kuba yakicwa mu gihe ibitaza kugenda bihinduka, kandi nawe birazwi neza yuko ari umwe mu bagize iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse ni n'uwa mbere mu bagerageje kugenda barishinga kuko ari ishyaka umugabo wiwe yahoze aherereyemo. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ariko nanone Reverien Ndikuriyo nawe ibye byakomeje kugenda bihinduka. Harimo haravugwa amakuru akomeye cyane yuko atarimo aravuga rumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko rwose uyu mugabo ashobora kuza kwamburwa inshingano ze nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, nyuma yuko amakuru akomeje kugenda amukorwaho y'iperereza agaragaza yuko nawe ari muri bamwe badashyigikiye ikiringo cya kabiri cya Perezida Evariste Ndayishimiye mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubwo aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze muri CNDD-FDD, ariko nanone mudukundire tuza kugenda tureba andi makuru avuga yuko uwo bita General Bunyoni nawe ibintu bishobora kuba bitoroshye habe na gatoya, aho bivuga yuko nyamuneka ngo yaba arimo arakorana n'abari hanze kugira ngo bafatikanye mu buryo bushoboka Perezida Evariste Ndayishimiye barebe yuko yakurwa kuri ubutegetsi, kubera yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza intege nkeya zo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Niho benshi bari kugenda mu by'ukuri bagaragaza yuko kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ishoboka cyane, kubera yuko usibye abo tubabwiye hejuru, yaba Reverien Ndikuriyo, yaba Denise Nkurunziza n'abandi banyepolitike batandukanye kuri iki gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe mu by'ukuri n'ubutegetsi, barimo abagabo nk'aba Agathon Rwasa, harimo abagabo mu by'ukuri nko bita Augustin Habimana, umwe mu bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko yiteguye kuba yafata umwanya akanenga ubutegetsi bw'abadede. Aha rero bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agwiza abanzi benshi, by'umwihariko hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi bikagaragaza yuko rero uyu mukuru w'igihugu amakuru akomeje kugenda acicikana avuga yuko mu by'ukuri rishobora kuba ryaba ari ryo herezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi biri kuba nyamara no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitifashe neza hagati ya Prime Niyongabo ndetse na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka batari kujya imbizi kubwo gufata icyemezo gikomeye cyane cyo kurungika ingabo z'u Burundi, by'umwihariko imitwe itandukanye mu makambi atandukanye, aho bivugwa yuko mu by'ukuri Prime Niyongabo arimo arabuza Perezida Evariste Ndayishimiye kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kubera yuko ibyo bamaze iminsi bahura nabyo ari akaga gakomeye cyane. Ndetse uyu Prime Niyongabo ndetse nk'umwe mu bagabo baba hafi y'ingabo ze akaba azi uburyo n'ibibazo byose izi ngabo zifite, yamaze kugenda agira inama umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yuko atakongera kuba yasubiza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ibibazo byinshi bitandukanye bakomeza kugenda bahura nabyo. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi ndetse akaba anabyemererwa n'itegeko nshinga, biravuga yuko we akomeje kugenda atanga itegeko rikomeye cyane yuko izi ngabo z'u Burundi zigomba kongera gusubira ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi rero ni akaga gakomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane muri CNDD-FDD. Ariko nanone turaje tubagarukire ku itangazo ryihutirwa rivuga yuko uwo bita Ndikuriyo mu by'ukuri bivuga yuko yamaze kujya kureba yuko ibintu bitoroshye cyane, aho bivuga
yuko uyu munyepolitike ndetse akaba n'umusenateri muri sena y'igihugu cy'u Burundi nawe muri iyi minsi mu gihe ataza kugira uburyo yitwara bitandukanye n'uko yarasanzwe akora bishobora kuza kumukoraho cyane cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda akoresha ikijyanye n'ubutasi buri hejuru, aho avuga yuko hagati muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi bishoboka yuko mu by'ukuri ibintu byaba bitoroshye na gatoya, ndetse hakaba n'ikikango gikomeye cyane yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaza kugenda agambanirwa. Tugarutse rero mu gihugu cy'u Burundi naho turaza kugenda twongere tubabwire yuko ubwo tukiri mu gihugu cy'u Burundi turakubitira mu mikwa bikomeye cyane irimo irakorwa n'imbonera kure mu bice bya Gatumba, aho bakomeje kwirara mu mihana y'abaturage by'umwihariko impunzi zikomoka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo basaka urugo ku rundi nyuma yo kwakira amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo irapanga umugambi wo kwinjirira ndetse ikaba yakongera guhungabanya umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi yitwaje cyangwa se ije mu ishusho y'abaturage baturutse mu nkambi zitandukanye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ibintu bitoroshye kandi bikomeje gukara ndetse no gukarata, ariko nyamuneka Perezida Neva we mu bihe bitandukanye akomeza kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi ari cyo gihugu kibayeho neza ndetse ngo cyiteguye kwivuna umwansi, mu gihe igihugu cy'u Rwanda bigaragara yuko ngo cyaba gishaka kumushozaho intambara, ngo Perezida Neva we yiteguye gukora ibishoboka byose agatanga u Rwanda cyangwa se agatanga isomo by'umwihariko kuri igisirikare cy'u Rwanda, aho bivuga yuko rwose mu minsi iri imbere ngo ibintu bishobora kuza kugenda by'umwihariko. None kandi mudukundire nk'uko twamaze kugenda tubibemera tuza gukubitira muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwira yuko muri Fizi ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata, ubwo twambutse twagiye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Tubabwire yuko amakuru akomeje kugenda atangazwa avuga yuko mu karere ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutekano wahungabanye cyane, bituma abaturage n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta bahunga ku bwinshi mu duce twa Shwima ndetse n'agace ka Rusambo ndetse n'agace ka Mukwezi hariya mu bice bya teritwari ya Fizi. Amasoko y'amakuru akomeza kugenda atugezaho izi nkuru avuga yuko FARDC, ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo FDLR bahunze icyarimwe n'abaturage nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu bice bya Ngarura mu gace ka Kaseke muri grupoma ya Makobora ho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano kandi biravuga ko yaturutse ku bitero ingabo za leta zagabye ku mutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho, ariko amakuru yaho imirwano yabereye avuga ko uyu mutwe wirwanyeho bituma ingabo z'u Burundi iza FARDC Wazalendo FDLR bisubira inyuma zihungira mu gace ka Munene ho ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Impagarara kandi nubwo babyihuse byibasiye mu by'ukuri abaturage bo mu duce twa Shwima, mu duce twa Rusambo, mu duce twa Mukwezi ndetse duherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Mboko. Abenshi biravuga ko bahise bahunga berekeza mu mujyi wa Baraka, mu gihe abandi bimukira mu gihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo barinde ubuzima bwabo, aho bikomeje kugenda ibintu bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. Byongeye kandi amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ingabo nyinshi za FARDC zasize ibirindiro byazo zigahunga zijya mu mujyi wa Baraka, ibintu bikomeje guteza impungenge ku mutekano rusange w'akarere. Kugeza ubu ngubu nta tangazo rirambuye ry'ubuyobozi bwa leta rishinzwe cyangwa se ryashyizwe ahagaragara, mu gihe abaturage bo bakomeje gusaba ingamba zihuse zo kubarinda umutekano cyangwa se kubarinda umutekano no guhagarika imirwano ikomeje kugenda isatira akarere ka Fizi hariya, aho bivuga yuko nanone kandi ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu bihe bitandukanye. Igisirikare cya leta ya Kongo naho ibintu birakomeza kugenda bivuza ubuhuha. Nanone kandi turaza kugenda dukubitira mu bice bitandukanye tubabwire yuko ingabo z'u Burundi n'ingabo za M23 bakomeje kugenda basakirana bikomeye cyane hafi y'imipaka igabanya igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Kamanyora ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi aho bita mu gace ka Cibitoke cyangwa se muri teritwari ya Cibitoke.
Cibitoke hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Barimo barapfa yuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyaba kirimo kirikeka yuko M23 ishobora kuza gufatanya na Twirwaneho bakaba bakinjirira ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bigatuma abasirikare baryamira amajanja cyane cyane yuko bamaze kugenda begerezwa imipaka ku bwinshi. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutanga amabwiriza akomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ababwira yuko makuru akomeza kugenda avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaba cyaramaze kugenda gihombera ku kuba inyeshyamba za M23 zari zaramaze kugenda zifunga uriya mupaka wa Uvira n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko no mupaka bakavyumvira. Hari amakuru rero avuga yuko ibintu bikomeje kugenda bizamba kubijyanye n'ikijyanye n'ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka umupaka wa Gatumba wamaze kugenda uteza ibihombo bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Turababwira yuko mu by'ukuri zimwe mu nkuru zikomeza kugenda zandikwa na bimwe mu bitangazamakuru by'igihugu cy'u Burundi, hari amakuru avuga yuko nyamuneka ibintu byamaze kugenda bihinduka, aho bivuga yuko hashize iminsi umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ufunzwe mu buryo budasanzwe. Ingaruka z'iki cyemezo bivuga yuko zitangiye kugaragara ku buryo bugaragara cyane cyane ku bukungu bw'umujyi wa Bujumbura. Abacuruzi benshi barimo kwibasirwa bikomeye cyane mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi byari bishingiye ku masoko yo hakurya y'umupaka bigenda bisubira inyuma ku muvuduko ugaragara mu buryo budasanzwe. Nanone kandi isoko rikuru rya Bujumbura bagita Bujumbura City Market rizwi ku izina rya Sioni, mu by'ukuri ni rimwe mu ryahuye n'ingaruka zikomeye cyane ry'ifungwa ry'imipaka. Mbere y'ifungwa ry'umupaka iri soko ryakiraga buri munsi amagana y'abacuruzi by'umwihariko baturuka mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo Uvira, Sanje, Ruberizi, Ruvunge, Bwegera ndetse n'agace ka Kamanyora, tutanibagiwe umujyi wa Bukavu. Abaguzi bavuga yuko baguraga cyane cyane imyambaro, ibiribwa, ibikoresho by'amashanyarazi ndetse n'ibindi bicuruzwa by'ibanze bituma mu by'ukuri abaturage bagenda babona amafaranga. Ariko izi saha nuko ibintu byose byamaze kugenda bisa naho bisubira inyuma yuko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo cyafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga imipaka mu by'ukuri igihuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru akavuga yuko niba muri iyi minsi inyeshyamba za M23 bigaragara ko zamaze kwikura muri uriya mujyi wa Uvira, haba harimo haragenda hategurwa kuba iyi mipaka mu by'ukuri yagenda ifungurwa, cyane cyane yuko igihugu cy'u Burundi cyo cyakomeje kugenda mu by'ukuri kigaragaza yuko ngo kitazigera mu by'ukuri cyemerera abaturage yuko bakomeza kugenda bambuka kujya gukora ubucuruzi mu bice biherereyemo inyeshyamba za M23. Twari twababwiye nanone indi nkuru ivuga yuko amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya 22 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 hateganyijwe imyigaragambyo rusange y'abaturage igamije kwamagana icyemezo cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasabye ihuriro rya AFC M23 kuva muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko byemezwa n'amakuru atandukanye. Imyigaragambyo biravuga yuko iteganyijwe kwitabirwa n'abaturage b'ingeri zose z'amoko yose, by'umwihariko igaragaza ubumwe n'uburakari aba baturage baba baratewe no kuba inyeshyamba za M23 zarafashe uriya mujyi wa Uvira, ariko ibihugu by'amahanga bigashaka yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba M23 bagenda bawuvamo. Nanone kandi biravuga yuko imirwano iri kugenda ibera muri uriya mujyi wa Uvira, biri kuvuga yuko abazarendo bongeye guteza umutekano muke muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko umutekano wari wagarutse mu gihe kingana n'icyumweru izi nyeshyamba za M23 zafashe uriya mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga yuko rwose nyamuneka imyigaragambyo nyirizina igomba gutangira hagati ya 2:30 ndetse na 3 zuzuye ku masaha ya Minembwe na Bukavu. Abaturage bo mu duce twa Kavimvira, Kiromoni, agace ka Kasenga baratangirira urugendo rwabo ku kiraro cya Murongwe ndetse bakomereza berekeza mu gace ka Monuma ndetse ahateganyijwe ibikorwa bya nyamukuru cyo gutanga ubutumwa bagomba kugenera ibihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi
rundi ruhande nanone abatuye agace ka Karundi, agace ka Nyamyanda ndetse agace ka Nyamabenga ndetse n'utundi duce dutandukanye hariya mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko bari bwerekeze kuri Monuma nanone, aho abaturage bose bo mu mujyi wa Uvira bahurira hamwe kugira ngo batange ubutumwa bumwe bwo kwamagana amahanga, by'umwihariko ku gikorwa cyemejwe yuko inyeshyamba za M23 zigenda ziva muri uriya mujyi wa Uvira. Nubwo imyigaragambyo iteguye nk'igikorwa cy'abaturage ku giti cyabo, amakuru aravuga ko imitwe ya Zarendo yatangiye kwandikira no gutera ubwoba abaturage ibasaba kutayitabira. Abaturage bamwe bavuga ko bahabwa ubutumwa bukabangisha cyangwa se Zarendo babakangisha yuko mu by'ukuri bashobora kuza kugenda babagirira nabi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabyumva neza yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibindi bibazo muri iki gitondo. Rero nayo mpamvu imirwano ikomeje kugenda yumvikana, aho bivuga yuko kubera yuko abaturage bari bateguye imyigaragambyo, Wazarendo zatangiye kubamishamo urufaya rw'amasasu. Ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bibazo. Inkuru dufite dukesha ibitangazamakuru bitandukanye birimo Actualité.cd, birimo 7 birimo igitangazamakuru cya SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko ibuvira humvikanye hafi ya Kasenga imyigaragambyo irangamiye nk'uko bigaragara, hakumvikana ibisaku rw'ibiturika by'umwihariko urujiro rw'umutekano muke ndetse n'impungenge z'abaturage, aho bivuga yuko amasasu yaje kugenda yirara mu baturage ubwo bari bateguye imyigaragambyo, nk'uko inkuru yacu hejuru twari tumaze kugenda tuyibabwira. Amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 kwezi kwa 10 mwaka 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gace ka Kasenga, ibintu byateye impagarara n'ubwoba mu baturage. Nk'uko aya makuru kandi aravuga ko aya masasu akekwa kuba yararashwe n'imitwe ya Wazarendo, bikavugwa ko kandi yaragamije kuburizamo imyigaragambyo yari iteganyijwe gukorwa n'abaturage. Iyo myigaragambyo yari igamije kwamagana amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwa bavuga yuko MRDP M23 mu by'ukuri bagomba kuba bava muri uriya mujyi wa Uvira, nubwo bwose mu by'ukuri izi nyeshyamba zo zamaze kugenda zitanga umwanya uyu mujyi wa Uvira bakaba bagenda bagusubiza igisirikare cya leta. Abatanga bamwe bagerageje gutanga amakuru ku gitangazamakuru twe twakeshejeho iyi nkuru, bavuga yuko urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye ku dusozi dukikije quartier ya Kasenga hafi cyane y'umujyi wa Uvira. Ibyo byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ariko bigamije kugira ngo biteze umutekano muke ndetse na panike mu baturage. Ibi rero bikaba byamaze kugenda biteza none abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru muri CNDD-FDD bavuga yuko mu by'ukuri nta bubasha nta n'ubushobozi Perezida Evariste Ndayishimiye bagenda bamubonamo. Hari amakuru rero avuga yuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yaba agiye kugirira uruzinduko rukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, nibyo yaba agiye kuganira na Perezida Samia Suluhu Hassan w'igihugu cya Tanzania. By'umwihariko hari amakuru avuga yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhabwa ingabo zikomeye cyane ziturutse mu gihugu cya Tanzania, akaba aribo baza kugenda bafatanya n'iki gihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ibyo byose ni amakuru tuba tugomba kuza kugenda tubaramburira nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Nshuti bavandimwe, mutwemerere tuze kugenda tureba nanone yuko bikomeye cyane, by'umwihariko hariya mu bice bitandukanye intara ya Cibitoke, aho amakuru ari kugenda avuga yuko 23 yaba yongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare ba M23 bamaze kugenda bahunga umujyi wa Uvira, bagiye bakambika mu bice bya Cibitoke cyangwa se mu bice bya Kamanyora hakurya, aho bareba muri korine ya Cibitoke cyangwa se muri komine ya Cibitoke. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane, aho ku munsi w'ejo habayeho irasana rikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse na 23. Ibi bikavuga yuko nanone ibintu bishobora kuza kugenda bifata indi ntera. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko twamaze kugenda tubemerera yuko ibyacu ari amakuru, ibyacu tuba tugomba kugenda tubaramburira ari amakuru. Tuze gukubitira mu gihugu cy'u Burundi nanone turebe abandi bacanshuro baturutse mu gihugu cy'u Bubiligi
bamaze kugenda bururuka hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye, by'umwihariko aho bivuga yuko bimwe mu bikoresho by'ababirigi ndetse n'abasirikare b'abacancuro bashyashya bamaze kugenda bururuka kuri kiriya kibuga cy'indege. Ibi ngibi bikaba ari amakuru y'ubutasi yamaze kugenda atangwa agaragaza yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kugenda cyakira intwaro zikomeye cyane z'ababirigi ndetse n'abacancuro b'aba Blackwater abo muri Amerika Latine bamaze kugenda bagera muri biriya bice. Biravuga yuko umugambi waba waramaze kugenda unozwa kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zivirweho indimwe zongere zirasweho. Ariko nanone ubwo bani bwose yuko M23 yakongera kugaruka muri uriya mujyi wa Uvira nyuma y'ibikorwa bikomeye cyane bisigaye mu by'ukuri biba ibindi ni ibibazo bigaragara yuko izi nyeshyamba za M23 ukurikije ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara muri uriya mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze kugenda zitanga go ahead kuri izi nyeshyamba za M23 yuko nanone bashobora kugenda gufata umujyi wa Uvira kugira ngo barebe yuko umutekano wakongera kugaruka muri kariya karere. Ubwo bani bwose ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na leta y'Igitega nyuma yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zegera imipaka y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko muri teritwari ya Mwenga ndetse n'izi teritwari zitandukanye zisa naho zihana imbibi n'ibice bya Gatumba, Kavimvira ndetse n'intara ya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka ibi ngibi byamaze kugenda bitera ubwoba bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda cyongera ingabo muri